escriba una canción. Si a tu lado no hay reivindicación, la canción de que el tiempo no pasará. Damas, cabaleiros, nais, pais, irmáns, irmás, avós, avoas, tíos, tías, sobriños, sobriñas, primos, primas, parellas, cuñadas, madriñas, amigos. Estamos hoxe reunidos non para un casamento, a menos que alguén lle dá nada despois do chupito de despedida, senón para celebrar o noso tan esperado e pouco preparado acto da graduación de bacharelato. Un ano máis, o noso alumnado chega ao final da etapa. Un ano máis as familias vedes aos vosos fillos e fillas, netos e netas, irmáns e irmás, superar un reto. E un ano máis, hoxe as docentes despedimos a unha nova xeración a que esperamos ter alimentado con saberes e valores. Por moi lonxe que vaiades, sempre tedes un lugar ao que regresar, e ese lugar é Tomiño. Amarradevos que vamos bailar. Empeza o momento máis dulce ou máis humillante, depende a quen lle toque. Después de tanto tiempo pensando en este día, podemos decir que estamos graduados. Aínda que ás veces sentíamos que os cursos, e en especial o bacharelato, se nos facían eternos, non podemos creer que xa pasaran 6 anos dende a primeira vez que pisamos as que serían as nosas clases de primeiro de ESO. Quieres que escriba una canción. Si a tu lado he perdido la ambición, la canción de que el tiempo no pasará, donde nunca pasa nada. Se rompió la cadena que ataba el reloj a las horas, se paró el aguacero, ahora somos flotando 2 gotas. Agarrado un momento a la cola del viento, me siento mejor. Esta promoción ten algo especial, algo que non se miden exames, ten humanidade. Noraboa, rapazes. Solo hace falta creer y que se caiga el mundo. Solo hace falta sentir hasta quedarnos mudos. Ya no hace falta decirnos nada, si me lo cuentas con la mirada. ¿Dónde